lebyi vuhaxi bya mahungu ya SABC hi mahashela byona Twix suka eStudio 10 Auckland Park eJoni. Maphorisa ya KwaZulu-Natal va hlotana va ehleketeleriwa vambirhi mayelana na ku dlawa ka Olorato Mongale. Holobye wa gezi Dokodela Kgosientso Ramokgopa a tivisa tikhampani leti nga ta aka switichi swo hlayisa gezi. Na ntsako ku tlhela hi hlangana eka mahungu ya Xitsonga ka SABC2. Mina vito ni Matimo Khoza Riperel. Maphorisa ya KwaZulu-Natal va karhi ku hlotana vavanuna vambirhi mayelana no dlawa ka muchudeni wa le Joni Olerato Mongale. Muehleketeleriwa wa vunharhu baleseriwile a lova eDurban matakuxa ya namuntlha. Ntsumbu wa Mongale wu kumeke Alexandra eJoni. Makhanya a tumbele eka yin'wana ya tiflete leti. Hi kona laha a nga tlhela a balesiwa no lova a ri kona. Maphorisa va vula leswaku eka flete leyi a ku tshama munghana wa Makhanya loyi khale a ri na bindzu ro lombisa timovha. Endzhaku ka siku hinkwaro va ri karhi va hlotana na yena. Maphorisa va kote ku fika laha a ri kona mixo wa namuntlha. He came here to rent the vehicle, but this guy said allegedly didn't give him a car because he had seen his photo on media that he was wanted for something. So he kept him here and he was interrogating him, asking him why, what happened. And he said he confessed to him of what he did in Joburg. And then he wanted to commit suicide. Tolo na mixo endzhaku ko baleka ku khomiwa, maphorisa va hlotane na Makhanya. Ku tshembiwa leswaku u ye ka tindhawu ta n'walungu wa Durban a nga se tlhelela edorobeni ra Durban. Maphorisa va vula leswaku va kote ku tiva laha a ri kona hi nkarhi lowu a nga humesa mali eka ATM. Vanhu vambirhi lava famba na vona emovheni va le ku konanisiweni hi maphorisa. Picked him up yesterday morning and we followed that vehicle until we located the car. From there we were able to then trace all the movements of that vehicle, where it dropped off, who was traveling with them. So we do have the suspect driving the vehicle, we have the accomplice that was also with him in the morning until they brought us here. Endzhaku ko baleselana na maphorisa va kume 20 nhungu wa mapasi na 20 wa ti-cellphones leti ku hehliwaka leswaku o ti yivele vanhu. Mkhwanazi u ri hi mpfhuka va hangalasa swifaniso swa vanhu lava ehleketeleriwaka ku va vona vadlayi. Maphorisa va kume swivilelo kusuka eka vanhu vo tala lava na vona va nga twisiwa ku vava hi Makhanya na vanghana va yena. Makhanya a ri ehandle hi bail eGauteng hi nandzu wo tlhakisa no phanga. Emasunguleni ya vhiki ntlawa lowu lavisisaka rifu ra Mongale a va landzelerise laha Makhanya na vanghana va yena va nga kona, laha a va kume leswaku va le Phoenix na le KwaMashu eKwaZulu-Natal. Va hehliwa hinkwavo ku vuriwa ku va va tshama section eKwaMashu. Pholo leyi va nga yi tirhisa leyi n'winyi wa yona ku nga Papa Makhanya yi kumeke laha ku lunghisiwaka kona timovha ePhoenix. Maphorisa va teke tatana na mana wa yena ku ya va konanisa endzhaku ka xihehlo xa leswaku mana wa yena hi yena a nga n'wi luma ndleve leswaku maphorisa va le kuteni va ta n'wi khoma na ku tlhela a n'wi lerisa ku baleka. Vatswari va yena se va ntshunxiwile. The mother who allegedly assisted this boy to escape, which we cannot charge her for because until we get a Section 205 to really confirm the story that we are hearing that she might have tipped him off. Until we confirm that, we'll be able to then charge her. Munghana wa Makhanya wa karhi ku tirhisana na maphorisa. Kasi loko swa hatetano, munghana loyi a vhakeriwe ePhilangekosi Makhanya u hlamusela hi laha a nga burisana na yena kona loko a nga si lova, a nga swi tsakelanga ku vito ra yena ri boxiwa. Engingakusho nje ukuthi le ndoda ingifonele mayingifonela ingifonele kumuntu ocela uHarish Moto ethi ucela ngimnikeze i-address or ngimdirect, then ngamdirect, then mayifika futhi egate ngamnikeza icode, wayishaya icode ngamvulela igate wangena. So uthe mayifika la ufike kuumuntu ozofuna imoto behamba ngenye imoto nomunye umfowethu. Wafika kuumuntu ozobeka impahla then mase hambe withdraw imali. Wahamba, I think it was 4 ekseni the Wednesday ekseni. Hayi uthe mayibuye sezongena egate kanti ngikuyifoni ke manje ngithinta ifoni yami then ngibona isithombe sakhe sesipostiwe.
then bangibuza kupost isithombe sakhe engimtshela mfethu angikwazi ukukunika imoto due to lento le ebonakalayo. Then hayi kube ngathi liyaphela udaba lwethu kanjalo. Hayi abuye futhi azongincenga ke manje no mfethu ngiyacela unginikeze imoto. Ngithi mina no angeke ngikwazi angeke nje ayikho into engangiphoqa futhi ukuthi ngikwenze lokho to lento eyenzakalayo. Then I said no, it's fine, ngicela ungilalele. Then mase ngiqedile ukuthi uma usuqedile ukungilalela then vele isigcino sami ukuthi ngife. Then wakhala ke sila kuma parking ke wakhala ke ngathi mina no ngoba simla asingene endlini khona uzokhuluma nawe uvuleleke kahle. But no lento engizoyikhuluma la mfethu ngiyacela ukuthi nasekhaya ubatshele. Qala washo ukuthi uma wakho bemkhuze kakhulu ngalento. Emkhuza ukuthi akayiyeke engabe sayenza lento kuze kufike la asekho. Le akayeke lo msebenzi awenzayo. Holobye wa Gezi Dokodela Kgosientsho Ramokgopa u tivise tikhampani leti nga kuma thendara yo aka 5 wa tindhawu to hlayisa gezi. Tikhampani ta Mlilo na Skatec hi tona ti nga ta aka tindhawu to hlayisa gezi ta ntsengo wo ringana 9.5 billion wa tirandi. Tindhawu leti ta akiwa exifundzeninkulu xa Free State naswona ti ta tirhisa tibatiri ta thekinoloji ya manguva lawa. Ramokgopa u vula leswaku projeke leyi yi ta ngetela 616 megawatts ya gezi. Projeke leyi yi ta tumbuluxa 800 wa mintirho naswona ku langutiwa vuvekisi bya 9 wa mabiliyoni ya tirandi. Ku ya Ramokgopa ku ri tindhawu ta 5 eFree State laha tiprojekti leyi ti nga ta makiwa kona. We're happy to announce that Mulilo, which is a domestic outfit, has been identified as a preferred bidder. Tibatiri leti ta tirhisa thekinoloji ya lithium. Ramokgopa u ri projeke leyi yi ta pfuna ku kurisa ikonomi ya vaaki naswona nxavo wa gezi wu ta ehansi. U ri xikongomelonkulu i ku antswisa xiyimo xa mphakelo wa gezi laha tikweni. With the maturity of this program, investments that are made by technology developers, you are going to find that these solutions are going to be cheaper and cheaper, and the result is that households are not going to be overburdened with runaway tariff increases. Industry will be able to buy electricity that is cheaper, and they are able to lend their goods more competitively, well priced, and they are able to have a greater share of the market domestically and internationally, and this is how we are going to grow the South African economy. Holobye u ri tiprojeke leti ti langutiwe ku tirha eka tin'hweti ta nhungu leti taka naswona ti ta sungula ku benzula hi Sunguti 2028. Holobye wa Dyondzo le Henhla na Vuleteri Dokodela Nobuhle Nkabane u ri u boheke ku cinca xiboho xo thola vatshama xitulu va tiseta hikwalaho ka swivilelo kusuka eka vaakatiko. Wun'wana wa lava thoriwile i Vuyavo Mantashe ku nga n'wana wa Holobye Gwede Mantashe. Holobye u hlamusele tanihi murhumi wa vaakatiko naswona u va rhangisa ngopfu emahlweni. After seeing those trends on social media, I took it upon me as a responsible citizen to say, let me listen, what is the outcry about? Then I could pick up that amongst the issues, in particular from Honorable Gaugau, is that the recommended candidates to serve as chairs, they are viewed or perceived to be more political bloated or associated with some of the politicians within the movement. Then I said, I must be responsible. Nkabane a ri emahlweni ka komiti ku ya hlamusela hi xiboho xakwe xo sula ku thoriwa ka vatshamaxitulu va bodo ya SITA. Leswi va kona ndzhaku ka nkwetlembetano lowu nga va kona eka nhlengeletano ya komiti mayelana ni ku thoriwa ka swirho swo karhi, laha xirho xa vandla ra EFF epalamende xi nga humesiwa eka komiti kambe ku thoriwa ka swirho a swa ha yisanga emahlweni. When you are restarting the process, but you are still insisting that there was nothing wrong with the process, there is absolutely no one, no rational person, no ordinary person, not a single person in South Africa that can buy that story. The reason why you configured the list of the panel the way you configured it is so that there is a tailored outcome of these ANC cadres. All races. Yeah. And you accept accountability that the word
race is excluded in the official government gazette, and you will fix it. I will do, Honorable Soul. Satetano, Holodzi wa Swicelwa Gwede Mantashe, u vule marito lama landzelaka hi mhaka leyi. Buyambo is having 2 master's degrees and many other qualifications. And the young chap was making a big noise. They said, drop out of the UCT. I take an exception on that. Nkabane u tlhela a siriwa swinene hikuva a ale ku paluxa mavito ya lava nga n'wi tsundzuxa ku thola vatshamaxitulu lava a nga va thola. Ku hlawuriwa ka swirho swi pfuriweke nakambe ku fikela n'hweti leyi taka hi siku ra 13. Nkabane u tlhela a lerisa leswaku swi fanele ku vekiwa erivaleni leswaku valungu, ma-India ni makhaladi na vona va pfumeleriwa ku va eka swivandla. Malangute mahungu ya Xitsonga ya SABC. Magqwetha ya un'we wa vanhu vanharhu lava nga gwebiwa mayelano nyamalala ka xinhwanyatana Jocelyn Smith va karhi ku lulamisela ku endla appeal. Mani wa xinhwanyatana Kelly Smith, murhandziwa wa yena Jacqueline Apollis na Stephen van Ryn va gwebiwe vhiki leri court ya le henhla eSaldanha Bay. Va gwebiwe vutomi hinkwabyo ejele endzhaku ko voniwa nandzu wo tlhakisa no xavisa xinhwanyatana Jocelyn lembe leri nga hela. From the 2nd of May, we knew we were going to appeal. Even before the judgment, we knew we were going to appeal. We were ready today. I was ready today with my leave to appeal. It's just that we were told that the judge is not ready for us to hear only on conviction. We must wait for the sentence and see whether we're going to appeal on sentence. We are appealing for I am appealing for my client, conviction and sentence. There's no doubt. Bandla ra ANC Limpopo ri vula leswaku mulweri wa ntshunxeko mfundhisi Cheniwan Farsan u ta tsundzukiwa tanihi murhangeri loyi a nyikeleke vutomi bya yena ku tirhela rixaka. Mfundhisi Farsan u love vhiki leri a ri na 76 wa malembe. Exikarhi ka 1997 na 2009 u vile xirho xa palamende xa ANC na xipikara xa palamende xa xifundzankulu xa Limpopo. ANC ri vula leswaku mufi Farsan a ri nhenha tlhelo murhangeri loyi a ri ni mahanyelo a ri un'wana wa varhangeri va ndhuma va ripfumelo laha tikweni loyi a ndhundhuzela ku lwisana na xihlawuhlawu. Masiku ya ntirho yo tsundzuka Farsan ra nkosi ya ta tivisiwa hi ku famba ka nkarhi. Comrade Farsan will be remembered of the excellent role that he played in the body politics of the MDM structures. You will know that he has been a leader of the ANC in the province of Limpopo as the deputy chairperson of the ANC Veterans League. He has led the South African Communist Party. He was also the chairperson of the Safer Foundation. Farsan u hlamuseriwe tanihi murhangeri loyi a hlohlotela mafumelo ya pfumala vukungundwani. We'll remember him as a leader and as a politician who did not accept corruption. He was anti-corrupt leader. He preached anti-corruption throughout his life, and at the same time he was a very ethical man of integrity. Those are some of the values that we'll remember Comrade Farsan about. SACP exifundzhanitsongo xa Vhembe veri vangwa leri nga siyiwa hi Farsan eka vandla leri fumaka rikulu. Hi le ku rileni ka ku va hi weriwile hi papa ra mulweri wa ntshunxeko a tikweni ra South Africa, nhenha revolutionary na munhu loyi a nga na vutlhari loko hi kha hi langutana na yena. I munhu loyi hi nga lahlekeriwa wa xivono minkarhi leyi hinkwayo, loyi a tshama na vanhu a va a ka ri ka struggle hinkwaswo hi ku sirhelela the working class. U sacrifice vutomi bya yena kusuka a vutsonganini a ri mulweri wa ntshunxeko. Farsan u tirhe eka swivandla swo hambanahambana eka mfumo wa xifundzankulu. Khale ka President Thabo Mbeki u ri Gertrude Shophe a ri un'wana wa varhangeri xidzi va vandla ra ANC. Mbeki u vhakele va ndyangu wa Mani Shophe loyi a nga lova vhiki leri naswona a ri na 99 wa malembe. Gertrude Shophe u lahliwa hi ndlela yo hlawuleka hi mfumo eWest Park Cemetery eJoni Mundzuku. It stands at the center of a particular generation. It's a particular generation that gapped these two, that bridged these two periods. The period of struggle and the period of construction, of the construction of the new. And I mean, she stands as a great pillar in that particular generation. And so
Her departure is a big loss. We know that age catches up with all of us. When we celebrated her 99th birthday, indeed that was indeed enough of a sign to say, an alert to all of us that sooner or later she will leave us. But indeed, for people like her, we've grown up under her. We've grown up with her leading us. We know what she represented, what she felt. And I think we owe it as an obligation to honor that kind of memory. I'm quite certain, in fact, I know for a fact, that she was very, very unhappy about some of the negative developments that have taken place in the country, and very, very keen that those should be corrected. Xandla xa President Paul Mashatile u ri swi na nkoka ngopfu ku va n'watipolitiki na swirho swa le henhla eka mfumo ku tirhisana eka ku hluvukisa wa tiko. Mashatile a vulavule eka mikanerisano yo tiyisa vuxaka exikarhi ka mfumo na xiyenge xa tipolitiki. Mikanerisano yi khomeriwe ePitori, a yi nghenele hi van'watipolitiki va tirhela mfumo eka swiyenge swa vufambisi, van'wamabindzu na minhlangano ya vatirhi. Xandla xa President Paul Mashatile u vula leswaku xiviko xa nkambisiso wa Huvo ya Vulavisisi bya Sayense ya Vanhu mayelana na matirhelo ya mfumo hi ku kongomisa eka vuxaka bya tipolitiki ni vufambisi xa vilerisa. The evaluation findings show that when interface is unstable, plans remains unfunded, policies are inconsistently applied, and citizens lose trust in the state. Mashatile u tlhele a kandziyisa eka xilaveko xa leswaku mfumo wu seketela mabindzu lamatsongo lama hoxaka xandla eka ikhonomi ya tiko hikuva mabindzu lawa ya hakeriwa hi nkarhi. Ensuring that small businesses are always paid on time by all government departments and agencies. In this regard, I have proposed the establishment of war rooms in accordance with the 3 objectives of the medium-term development plan as decided by Cabinet. This will include a war room on the economy and jobs, a war room on poverty and hunger, and a war room on clean governance, prioritizing 10 to 15-day payment cycles and transformative procurement. Loko a vutisiwa hikuva EFF va tlhontlha khoto hi ku tlakuka ka mafurha loko ringanyetiweke, Mashatile a vonaka a nga vileli. I'm not so worried about the EFF's case because the Minister of Finance had a very involved process of dealing with the budget. A lot of consultations. The proposal that EFF is talking about were also examined. Mashatile u tshemba leswaku mavandla hinkwayo ya GNU ya ta votela mpimanyeto wa 3.0. Randi yi vevukile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dolara 18 rand 5 cents, pound 24 rand 30 cents, euro 20 rand 45 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 33 cents. Minkavelo ka JS ya iri ehansi namuntlha. Nsuku $3,277 a ounce, platinum $1,056 a ounce, nxavo wa oil yimbisi $63.97 hi mphongolo. Kasi ya lawa emakumu ya mahungu ya namuntlha na vhiki leri u ta landzela maxele endzhaku ka mavhengele Riperel.